Hi, fungkaham jotono te hai jotono lamshogo ani YouTube channel Puila no ang norok jotono no congratulate khainang mon chungu tam ni hinba finally chung 20k family kakha norok ni hamjakma te norok ni support ni bagwi chung 20k family kawi kha hinga bono norok no belai kino congratulations tam ni hinba norok tabuk ani family te baksa borok saimia 20k subscriber tamo 20k family tamo amti rokhnei shingo hingkai borong sanai ang 20k subscriber or 20k family abo engkha aboni mane engkha 20,000 jon borok ano chajagui ani video no chajagui ano ani channel no subscribe khaika abono no hono 20k subscriber te family 20k family bohno tamni hinba obo kaisa jeng family haing hanga aboni bagai kisana karjadi belai ke kolomma ni bagai ang tini fan roi video ma khaika tamni hinba markhano kolomui tongha tongplawi tongha aboni bagai so kisa ani khorang ma adjust khaidi naroka hangke khnaya hangkai full volume rina di so kisa am tike adjust khaidi hangkai ang norong samani 20k family ka hangkai gune special video rinai kaisa hangkai Q&A video gate kaisa hangkai giveaway video hangkai ang puila Q&A video rinai abon pore giveaway tining kha Q&A video gobang ma question khaijak mani hangkai nini para boro nang bwswk jora porikha te boyfriend da tong nai ke aboni answer ang kaisa question no rishnai do abo belai khano question songjaka same question ke faidi tabu question kori na legena te reply ri na legena so ang mic mana harka tamne hinba norok hamge khnaglak nei inke faidi tabuk question na legena puila question angka tiprajwk nei boss hawo Hambai bai jengno questions sungma shebrema bagai inke boss sangka ani question hinke haisi nung bobo haike video rok edit khlai te bo apps by use khlai te bo mic use khai kisa video khaila khlai ano funuk de tiprajwk ang bahike video khai ang hinke ang saichung no norok joton saima ang saichung no video khayo nai ang no camera angle rok bo ang no thik khlayo hungkai joto ang no video nukjang nai bo ang no edit khainai bo ang no camera no stand box hawinai video khlayo tamni hinba ano camera chaknai gri abon bagi ang stand by no camera stand by no ma khlayo hungkai editing app hungkai ang KineMaster bai khayo KineMaster app hungke te tam sangka o mic ang mic hingga ikobono use khayo boya mic norok paina ke paimano use khaidi kaham keno sound quality bo kaham kan phayo hambai manai question khaimani bagai angke tabuk next question thanglainai tamni hinba kobang ma question phaija video bo logoi thangnai si kaisa na omtike answer ri tonghake video logoi thangnai hangkai phari tabuk next question thanglaigena next question angka gyan debormani baini ni ama babu tam khai tai nung English medium moda pori na Bengali medium tai nono sabo beshi maya khai ma na baba hambai manai question khaimani bagai ani ama babu tam khai hingke ani babu hingke to retired dingja agi job khaimani tabukhe retired dingjak hingke ani ama hingkai ang ani agi ni video rogo sajak ani ama gri khahnei nai bo 2017-13 June o sangsar no yakari thangka hingkai ang ani babu simino tabuk ani ama krikha hingke tai nung English medium moda pori na Bengali medium manai ang Bengali medium ni no belong khayo hingke te kaisa question no sabo beshi maya khai ano kunai no maya khaimani ani ma bo asung no maya khayo ani babu bo asung no maya khayo ke bo kobang beshi hini krai ke hambai manai nung ano omte he question khaimani bagai tabuk next question na thanglai sinai hingke next question angka tiprajwk nei bai nung Shillong thangmani Bwswk Rang khoroch angka sudu gari bara Shillong thangmani flight by gari by ako by joto bai no miliwi at least 30k le thangka 30k no thangka hingke
te kaisa question te 20k family wngma bagwi hambai o 20k karena bagwi bwswk jora te cost khlaika kisa sawi khnar dibai 20k kanani cost to ongkha ang channel khulokmani last year 2020 o ang afro amsuk saimia YouTube ni bare interest nangai ang channel khulokma si kuno khayawai tongkha hangkai nijino busy khai tonya hangkai hamya negative rok wan sukmung phaiwam am bagai ang busy khe tongnan bagai YouTube channel khuloka tei video rok riwo ang puila video re mani khe cooking video si hangke abono ang afro haino video ro video ro phano mamui songmani video rok maybe asuk bui chajak bayana hangkai views rok mano subscriber bo maya hangkai o iaro se ang omte hai funny video khaimani bagai se borok ano chajak shuo ani video no chajak shuo aboni pore hangkai jotono chajagai subscribe rok khaibai kya hangkai last year ni simi belai kheno tough ongkha belai kheno cost ongkha subscriber gain khainani but tabuk hangkai ano maybe chajak bai khena ani o video no because ang nukma mote omte he video Tiprajwk khainai kri khohnei ang khanao hangke so kisa unique type aboni bagai chajak bai na viewers ro aboni bagai subscribe khaibai kana hangkai manai nang nini answer mangkhana hangka tabuk next question o thanglai sinai next question Sania Deborma what if you could eat only one food for the rest of your life what food would you choose and why Sania Deborma manai ang o answer kokborok bai risinai tamni hinba nungbo kokborok sanai no hangkai kabangma borok English bujiglak hangkai ang kokborok bai no answer risinai hangkai bo sungo sara jibon nung kaisa food no kaisa chajangnai manai no chai thangna nangnai hangkai nung bo chajangnai manai no chanai tei tangi chanai nei sungo hangkai ang aboni answer renai ang to karfu athok jago hangkai anga karfu ano no jodi choose khaina nang hangkai anga karfu ano no choose khainai tei abono chai thangnai tamni hinba ang abono thokjago hangkai Sania Deborma manai nung nini answer mankhana hangkai next question thanglainai best gamer bosungo which is everyone's most important joto borok ni bagai joto ni sai nangkukma bomo good character discipline responsibility nini thani omo question ni answer sanubai ang which is the question's correct answer okay joto borok ni bagai joto ni sai nangkukma bomo ni sungubo ga boro tinta option rekha good character discipline responsibility hangka ang tabuk sasiwana animote hangkai good character joto borok ni no good character nango character ekdom kaham nongna nango hangkai aboni pore se discipline phayo responsibility phayo hangkai ani answer good character I hope nangni ni question ni answer man khana manai best gamer next question SDJ production bosungkha hello manai ni lifestyle video tu bunai da answer sungo hangke ani lifestyle belai kind of simple hangkai ang joraman khangkai tu buwana norok bunai na muchungkha hangkai ang tu buwana salsa thank you manai question khamen bagai hangkai tabuk next question bukhurui bai ni aim sadi manai ani aim angkha traveling khainani pura world ang traveling khaina muchungu ang berainani markeno chajago abono ani aim ang abono nasigui no tabuk samung khai tongo je ang salsa ang kabangma jagao thangai berainai hinai I hope manai nongni ni question ni answer mangkhana haino hai belai kana hambai question khaiman bagai
Hingke tabuk next question. You and Kulutu baby. Borok chini borok no bong ni bo channel tongo YouTube channel 2-3 ta tongo bong ni hingke norok bo check out khainai di bong ni channel no borok ano belai keno help khai video khaina hindi tam hindi borok ano advice rakha belai keno advice kaham rakha so norok bo bong ni channel no check out khainai di hingke borok sungkha nung bufru kaijaknai ang bufru kaijaknai abo saimaya ko tamni hinba jamai rok maya ko abo ni bagai saimiya bufru kaijaknai ke ang obon answer rimalia sorry okay next question nung kaijakma pore boda YouTube journey continue khainai kaijakma ni pore ang to khaina mo chungo YouTube journey ang thia sakno khaina mo chungo tamni hinba ang obono se ani as a profession snamai shika angkai hingke tabung ni dino to jotono YouTube channel khulok bai kha hayada bihik basai rok belai kino supportive tabuk angkai ang kha khlayo ani future husband bobo ano support khaya nahnai na ano logiri wan nahnai nai ang hope khayo amtai nongthung nahnai nai hingke te kaisa question jodi nini future husband YouTube rok ta khlai di hingke nang YouTube yakar dire nai belai no tough question sungu nang abo tabu kang sai me ko but ang khe yakar nang mo chungya but maybe yakar dibo hunglak because tabung ni borok belai keno understanding hingkai abo future ron saiman chinai yakar dihne sake kaham ke ma bujok lai ta hingkai okay last question first YouTube payment manai bahai ma tongkha first YouTube payment belai keno bukha tong thuk sukang afro first YouTube payment hapmani ang Shillongo berai tongpru afro jeng berai bai nai phirogui tongo chini hotelo hingkai afro message phairu hingkai amsamsa credit khaika hanene message phairu hingkai ang afro chirigi namsung thaka amsake tong thoka because ani life ni first income blena hingkai tong thok suka belai no tong thoka hingkai yeah tong thoka okay been a question paika advance congratulations for 20k fam thank you so much 20k fam kachung finally hangkai next question SGYT nai by nini income age name favorite food nini munai datong or dara datong last boyfriend datong question ka bang masangka bini Puila ni question ke by ni income ani income kai income rok ni kok to oroma saya because YouTube bong ni community guideline no sajak income rok ta sadin ne so ang oro saimanglak inke te kaisa question age ani boyos sungubo kai kogono tongo chela rong ni income tei buri rong ni age sungmaya nei so ang age salia but ang ani birthday hanai ani birth date hanai 13 August norok ano 13 August wish khaina mo chungka wish khaimano Instagram tei Hambai okay bini next question ani mung ke Namrata Deborma ang Debormano okay bini next question favorite food favorite food hingke obviously chini Tiprajwk food abo ongkha chatang belai kan thokjago ang okay ani chatang ni recipe bo tongo ani channel norok nai di ang bahike khlai okay next question nini manai datong or dara datong imanai to kurui ang no jotoni sai kusu te ani dara khorok ni tong okay bini question last okay boyfriend datong nisung ani boyfriend kuriko
hingkai boyfriend se busanam jaglak tabuk to direct kaijang na se hingkai jamai nai thugui ma kaijak sinai ta hingkai so ani boyfriend kre okay next question Ranesh Deborma by nini YouTube ni income busukman haino haite se sungka manai YouTube ni income rok samaya YouTube ni community guideline no sajak income rok ta sadi nei so ang saimangalak tam app by editing khai ang kind master by editing khayo by nang tabuk pori oi da tong manai ang tabuk pori liya ani pora pai kha inke by ni mom and dad tam job khai bobo same question no sangkai pan sai risuana ani baba hingke retired jak gani mom hingke to kri kha inke asung no question okay thank you so much manai question khamen bagai tabuk next question angkha Rabina Deborma by ni para boro tai norokni joma koijon tai kumuile biang ni tai angni ni video belai kheno nai thokjago thank you manai thank you so much bosangka by ni para boro hnai ani para hingke jompui jola area wo para ni bu mungsalia to hingke tai norokni joma koijon hni sungu ani achai song 4 chung 4 jon bri mangnei chela mangnei ang jotoni sai kusu hingke kumuile biang ni bosangka kumuile biang ni hnai ang bo sai me khu biang ni tam ni hinbang kaijagya ko tabuk phano hingkai ulo kaijak hingke saiman laisinai biang ni apro sasiwana hingke next question ini boyfriend da tong ni boyfriend kabang ma question phaika ni boyfriend da tong hnai ani boyfriend kurui ang single next question hingke Nisik Deborma hnai bo sungka by ang nono sungnamu chungo nang bahai ke idea man khaje ang saichung no chala tei burui ongoi video khainai hnai wansokma bahai ke phaika ang kisa saimanamu chung please reply okay manai Nishik belai no Hambai omte he question khaimani bagai hingke bosungo no bahai ke idea man khaje ang saichung no chalate buri ongoi video khainani norok jotono saiman na jang saichung mang no video khayo hnai nai chala ngo wasa buri ngo wasa atike hingke baksa sawo motamo chelang go beri ngo kobor hainai ang tini clear ke disuana YouTube o norok search khainai di mostly sane BBK vines borok no borok saichung no video khayo BBK vines no hingga to jotono shiniwo bo saichung no video khayo mobile hai ke romoinai video khayo boss ke stand rock sinaya na maybe boss stand rock na haima tongjagang bono bono haikeno ang video khaiman nugo mokhang simi thaisa phunugoi hangkai ang borong ni video nu khangkai like chaja kha ang boisi saichung khaimano hangkai ang botangai saichung khaime ang nai hnei ang bo start khaika omte he video so abono baksa cover nai rong nang sanamo chungo cover rok hangkai omte he video khaibo manya koborok khaisi maya hangkai norong sanamo chungo video naithokje ekta nai di do video naithokje ekta nai di dislike rate hangpai di but khoroksa borok asuk effort khainai asuk ke cost khainai norong video phunuk tongo at least aboni value bujidi bukhokti khuk sitra nongkhorna sakang kahamke one sugui nai di je nang tamo sas de sabno saitong manai nang nini question ni answer man khana ambai belai khano anomte he question khaimani bagai okay next question Supriya MJ ang sungmani muchungo je nini skin bahai ke care khai nini face belai glow khayo belai naithogo Hambai bai ai ang tuinungo kabang ke angke but skin las glow khaya kolomman bagai ani makhang oily ba abun bagai se glow khaima haing tongo abo skin glow khaima ya kolom tuisi Thank you so much nini question ni bagai hingga tabuk next question Chukhani Pohor official hingga by nang tamo video klaisa camera by da mobile by da manai ang camera by khaya ang camera rok pai ma jaya kho ani asgrang kari kwang camera painani ang mobile by no khayo
mobile no edit khayo. Okay, next question. Lyrical world by nung agi boro bo school rogo pori te tabuk boro pori hini shingmaning kana. Manai ang agi MTV Girls HS school pori wo. Hangkai tabuk hangkai to pori bai kya tabuk hangkai ang ikom tikena video ro khlai tong. Okay, next question. BEE Deborma. Nini qualification Bwswk Namm ani qualification hinke ang master degree khaika. Okay, next question. Saina Deborma by nini favorite YouTubers habo. Actually ang tabuk nai tongmani hingkai Tripurani no naijago hingkai te bini video phaikana ang nayo notification phaikana ang nus naikha abong kha kuplung Tripura norok jotono shinina bono ge tabuk sukjora bono ani favorite YouTubers tamni hinbang bini blog belai khenon nai thokjago bini kamini video khai funuma rok bolong pahar thangai trekking khaimarok angabo belai kheno naithokjago te bini songui mamui rok songui video khai funuma rok belai kheno naithokjago hingkai manai kuplung no ani favorite YouTuber. Okay, next question. Santa Jomatia by nini family no funuk di please. Ani family ke bose camera phaina soya but halsang jotono no request khai tu buine norong no funugan. Next question. Yapri Debormani by nini family sabo tong kisa sadi. Manai ani family wo hungke ani dada khorok nei tong hungke borok jotono kaijajak hungke bongni bwsarok bo tongo norok nugui mankana ani video rogo khoroksa cherai bwrui bo nugjago waisa hungkai abo ani dada okrani bwsajak kusu hungke bwsajak okra bo tongo hungkai temasa dada ni bo bwsa tongo hungkai borok jotono aguliwo tongbayo borongni family bai ke angke ani parawo ang ani babu bai tongo jeng köningno tongo parawo hingkai khaklayo nung nini question ni answer man khana manai hingke tabuk next Tanushree Deborma nei manai nini video rok onek kaham ani kaisa sungmung nini thani no o YouTube platform of phaina bagwi jotoni sai sikang sabo inspire rekha. Thank you so much. Bye no henchiwana ano manai nung khaba. O YouTube platform of phainani inspire saborka. Ang ani YouTube first video remani cooking ni video ro hingkai te kisa cleaning rok khainai video khlaimani abo phunoka hingkai ang inspired angkha khoroksa Chinese YouTuber Liziki hinai maximum brirok bono shinio bini video no belai kheno chajago hingke angbo abrirok ni bising angbo khoroksa angbo chajago Liziki no ang 2019 no bini video asake naikha pura pairi bini video naikha hingke ekdom addicted ngi thang ang bini video naimang bini video mangsang hopung sapung nai tong shu hingkai ang bini hoite no inspire ngo hingke tei ang bonus rungui no kisa channel khulogoi video ri naikha mamui songmani hingkai ang Liziki no inspired ngui nei YouTube channel khulokmani hingke khaklayo nung nini question ni answer man khana hanai nai Hambai. So finally question rok paibe kya I hope ang norong kaham ke no answer riman kana hanai hai ke no hamjagi tongdi hai ke no logiri tongdi ano ke next video tui phainai giveaway okay giveaway ni rules hasiwana bahai ke participate khainai giveaway ni bagai norok o video no share khaidi te Instagram ani Instagram ni mung khanam Deborma hingke norok ani Instagram thangai ano follow khaidi hingke te anga Instagram mo kaisa latest ketal photo rinai
please noraro comment khaidi ang a comment ni hoitese norokni bumung select khainai khoroksa chila khoroksa broino ang giveaway renai hangkai so norok aro Instagram ma thangai ani photo o ang abo upload khainai ang upload khaikanga se norok comment khaidi do ang aro hashtag giveaway ni shinai hangkai so norok aro thangai comment khaidi hangkai ang aro select khainai tei kaisa lottery hai khainai bumung shinai o ang 1k subscriber ka puru khlaima haike ha khlayo norok buji khana hanai ang tam saka hangkai so dak tike follow khai ton bai di Instagram o hangkai ang haino hai teusha tui phaina katal video norok ni bagai tabuk suk jora tui khulumka